Ha kah new tarik ubnai Februari mentau snem arhajar arpon riu. Ka klub kepadon Messi kata ke Inter Miami kan selekai perlok Persia ya ke Barcelona. Bat kajaka kadai hak stadium ke Batama juga klub Barcelona kata Camp Nou. Ha din kajing ap kemilinti ke belas lembah bau Messi un sayok mi madan biang hak stadium juga klub Barcelona. Kum kejing ai kublai kadu yau daka klub. Haringkat ya Luis Suarez bat kum juru yau Jordi Alba. Kum ta menta kla urlong sisa habaka klub Inter Miami kan selekai perlok Persia ya ke Barcelona hakah new tarik bre Februari mentau snem arjar atau Henry. Bat kane kejing penbej banelekai perlok ke Inter Miami Persia ke Barcelona ka derukum sibenta hakabaka klub Barcelona kelakwa ban ai kublai kadu yau Messi hakatei ke stadium. Hakabau Lionel Messi nagamta ke Barcelona ulayo hadu ndrus pa nyipu arkol ban bun teligi trofi kibau ulayo kur kadehi haka klub Barcelona. Kijingile kai perlok janga klub Inter Miami kidai kumne. Bal lasai min step ke Arab Santrik Januari arhajar Honrio. Ke Inter Miami hakapor laisiteng kan selekai perlok Persia heka klub na Peru kata ke Alianza 5. Hakapa menta kamut bagi rangeleka je klub Inter Miami haringkat Messi kiladon sya Peru banyak kai perlok Persia ya ke klub lasai menstep. Nang ta haka live hui terik penta bena Januari ke Inter Miami kan selekai perlok Persia ya ke Atletico Nacional. Kabadai ke klub na Colombia. Nang tahakah new tarik Februari arajar Honrio. Ke Inter Miami kan selekai perlok Persia ya ke Barcelona bat kane kejaka kandai hak stadium ke Batama jung ke Barcelona kata Camp Nou. Bat kane kandai ke Kam Kerpang namar kanderu kum sibenta hak baka klub Barcelona kan selek burom kadu ya ki langut kirang ilekai ke Inter Miami kata ya Messi Luis Suarez bat kum juru yau Jordi Alba. Nang ta ke Inter Miami kan selekai perlok Persia ya ke Independent del Valle. Haka katlai terik Februari arajar Honrio. Kum ta ke jing angnud par kejing ap kebilenti bau Messi unsayo mi madan biang haka stadium jongka Barcelona. Ngin sayu iya ka new terik benai Februari. Nagam ta ke Inter Miami pakan selekai perlok Persia ya ke Barcelona. Bat ya kapor hadu menta ompat tikena ngin sapej kuipat ki video endalajan katai new tarik blesibun.